Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sini umat sallam malabbi memuari simat dari masaikum Allah Ta'ala kai hadir. Alhamdulillah sukruki mapoji tenrigangkah lauri sese arajangan nafung Allah Subhanahu wa Ta'ala nasaba angkat tak sini waret tepe nata pada engka siki hadir sikira-kira akatta pada pegau i pasurona pun Allah Ta'ala ipegau i kewajibat tak sebagai umat sallam yang dari itu kewajibat tak masuk pajak Jumat. Maka to papai meng salawat dan niya papas salama masa laurik kepangluta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bawa sumpul lolona sahabat-sahabatna dan niya sini ummakna yang kemaceri wiletu esto apolina kiamai umat sallam lebih mapasakari di mana si bawari alaiku pada ipas suku takwa ta'rifun Allah Ta'ala si tongat tanganna takwa
Nasaba makadai pong Allah Ta'ala sini tahu ya matapu sitinaja ko matawri pong Allah Ta'ala namu pasukui takwamu sibawa ajak lolo memate sangarin na ang kakor ilalan na ye agama sallange sini umat salama lebih mamuari si matari masai pong Allah Ta'ala kay hadare relala kesempatan yang lebih orang pengen sigi cedde lisu katobah ya nari ku masalah atap pekeng lauri esori monri masalah keimanan ku esori monri keimanan kepada hari akhir ia kejadian-kejadian ri esori monri purana terangkan ni Nabi ta sallallahu alaihi wasallam rilala hadisna nah ia kejadiannya Resorimon ya narituk natarangkan Nabi tak masalah tanda-tanda kiamat lopo termasuk tanda-tanda kiamat lopo ya pura natarangkan Nabi tak relalah hadesena ya naritu nonnona Nabi Isa pole langi riolo risamanna Nabi Isa alaihissalam ia rotau Yahudi tau Yahudi berusaha mekbu makar akar-akarang melo impunoi Nabi Isa alaihissalam nawattunna lo yunu Nabi Isa alaihissalam Pengallahu subhanahu wa ta'ala nasalamatkan ni Nabi Isa carana ia naritu Nabi Isa yakka imenre langi na yanarulu yanunu to Yahudi yanaritu murid Nabi Isa ya tapana isa rupakan ni si pada Nabi Isa jadi tanya Nabi Isa yuno jadi Nabi Isa dia pana mate cuma yakka imenre langi nonnona matu Nabi Isa alaihissalam kulino Pengallahu Ta'ala na jadikan iman caji salah seddi tanda kiamat lopo purana rampe Pengallahu Ta'ala rilala kurang lebih surah Az-Zukhruf ayat 60 seddi wa innahu la ilmu lis-sa'ah betuanna si bawah si tonget-tongenna iya roh nonnona Nabi Isa alaihissalam ia naritu tanda macawekna aso kiamat penjelasanna ia tafsir menurut tafsir At-Tabari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas umma sallam lebih rahimakumullah Nabi Isa alaihissalam nonno riwattunna umma sallenge engkai masa genting hadapi wi dahsyatna fitnah dajjal Iterangkangi rilala hadis lampe pasal dajjal riwayat Muslim maka dari Nabi tak sallallahu alaihi wasallam napa Pengallahu Ta'ala nautusi al-Masih Isa anak buranena Maryam nai napa alena nonnoi rimanara putih benreng ilauna kota Damaskus Kota Damaskus yaitu negara Syam neriolo maka kange yasangi negara Syria. Kurmatu nonno Nabi Isa di kota Damaskus Syria Timur Tengah. Nabi Isa nonno memakai dua pakaian yang dicelup sambil napalenna i dua palak jarinna ku yase dua panina malaikae yaku napatundu i ulunna tatti uai pole gemana yaku nakka ulunna tadenna pada lebu-lebunna mutiara pole alena umat sallam lebih rahimakumullah itarangkangi makkada Nabi Isa nonno ribut tulona masumpaja subuh tawe Napa isuro ni mancaji iman sumpajang, mancaji iman solat. Tapi alena Nabi Isa alaihissalam
de neloi. Napa makadai Nabi Isa supaya imam kaum muslimin tetap mengimami masumpajang. Riwayatuna pura ni masumpajang ya pertama-tama nalakukan Nabi Isa alaihi salam ya naritu jokkai ku Palestina. Nalalungi Dajjal. Nasabad Dajjal monroy ku Israel. Nakapung ito ku Palestina utwero. Dajjal nakapungi umma salange ku Palestina. Napa Nabi Isa watun nalantu Palestina nalalungi Dajjal. Napanaunoy Dajjal ku onronna. Yan naritu onronna Dajjal nauno asa kota ku negara Israel yasengi Babulud. Ia napake Nabi Isa empunay Dajjal. Ya naritu tombak becu napake. Purana itombak Dajjal. Ya ro Dajjal tappa macolo isi pada acolo na kejje. Nasaba naitawi Nabi Isa alaihi salam. Jadi ro Dajjal lari ilalu ku Nabi Isa nasaba kapan naita Nabi Isa langsung lo macolo. Denulem mewe Nabi Isa. Purana iya ro umat selenge naparangi pengikut na Dajjal. Ya naritu di antara orang-orang yang diperangi ya naritu orang-orang Yahudi. Sampai-sampai waktuero namu batu si bawa popong aju. Nabantu toy umat selenge perangi witau Yahudi. Carana ya ku engka tau Yahudi masubu ku batue. Yare ga ku pongajue tappa makkadai batue si bawa pongajue seleng. Engkai Yahudi masubu kumonriku uno laloi sangedinna pong aju gorkot bawang de napiseng. Ye ceritana diterangkan iri lala hadis riwayat Muslim. Sini Muhammad sallallahu alaihi rahimakumullah. Purana kejadiannya ye mate di Dajjal si bawa pengikutna. Engka si bahaya lopo mangolo mesu ye bahaya lopo itelangi Ya'juj Ma'juj. Ya matu Ya'juj Ma'juj mebu akka solang merajar lebu na yelino. Maka Nabi Isa alaihi salam si bawa umat selenge melodongi ripong Allah taala supaya pong Allah taala nabi nasakangi Ya'juj Ma'juj. Purana Ya'juj Ma'juj binasa mancaji di Nabi Isa alaihi salam pemimpin penguasa yang adil di muka bumi. Natagakkan ni syariatna selenge. Iterangkan irilala di hadis riwayat Bukhari dan Muslim makadai hadisana wallazi nafsi biyadi la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam hakaman adalan fayaksiru soliba wa yaqtulal khizyir wa yad'al jizyah wa yafidul mal hatta la yaqbalu ahadu hatta takuna sajadatu alwahidu khairan minad dunya wa ma fiha. Betulna mas sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam makkadai demi zat yang jiwaku berada di tangannya cede-cede Isa ibnu Maryam di antara ikomanang mancaji penguasa adil. Maka alena nahancurkan imatu salib nauno bawie nabatalkan hukum jizyah yaitu nahapusi pajae dia nagagaya sepajak harta melimpar ruah mega hartana tawe pagangkan nadaga atau melo tarima sedekah ya norori watue sujuk bek kasiseng lebih mekesingi daripada lino lololisa. Iterangkan toy rilala di hadis sahih riwayat Ad-Dailami Makkadah. Masukna ye hadis iterangkan rilala hadis Bukhari dan Muslim. Sini Muhammad sallallahu alaihi rahimakumullah. Iterangkan toy rilala di hadis sahih hadis riwayat Ad-Dailami Makkadah. Alaina Nabi Isa alaihi salam nonno matu beriman iku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dene buah agama baru atau dene mancaji nabi baru
tapi na ceri syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwat tuero yaro keadaan rupa tawe. Riwat tunna Nabi Isa memimpin aman, tentram, damai. Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nakabarkan di Makkah kehidupan rupa tawe riwat tuero taliwa kelona. Yaro langi yisingkang ipanonno ibosinna. Iya to si tanay yisingkang ipasui tanat-tananna. Bahkan sangkit suburna wattuero seandainya engka biji tanat-tanang ya tadanna riyasetna batu taddae majapui magallo tuona. Riwat tuero dek gaga tau masekke, dek nagaga tau iri, dek to nagaga tau salib benci. Riwat tuetoro seandainya engka tau nalewati wi singai majapu yaro singai de naganggui. Si bawa seandainya engka tau melaula riwat tuero majapu yaro ulae de to napitoi. Itarang kator ilalang hadis sahih riwayat Muslim Makkah. Nabi Isa alaihi salam matu loi nalaksanakan haji si bawa umroh. Jadi namu matu Nabi Isa kunnoi loto jok ke haji si bawa umroh. Kita putar di hadis lain, hadis riwayat Abu Daud Makkah, Nabi Isa monro rilino matu berkuasa selama 40 tahun etana. Kemudian meninggal dunia, napa isem pajani ku tahu selengnya. Jadi Nabi Isa monro matu 40 tahun kulino, setelah itu mati tongen nih, napa isem pajani ku umat selengnya. Sini umat salam Nabi rahimakumullah. Ya narusi kira-kira wala lisi kato bari lalang ya kesempatan melebih mamuare itamba atap peketa kaimanat tak lauri as-sori munri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lah ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بنعمتك ومنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واشفي مرضى المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.